Demokratska koalicija Milo Đukanović. Dragi prijatelji, članovi i simpatizeri Demokratske partije socijalista, dobrodošli na tribinu za Budimlju, Dapsiće i Petnjik. Želim da pozdravim sve prisutne, a imam izuzetnu čast da pozdravim gospodina Ljubišu Krgovića, koordinatora Republičkog izbornog štaba, zatim poslaničke kandidate doktora Fahrudina Fahuhadrovića, gospodina Ivana Rajčevića i doktora Miodraga Boba Radunovića. Da je njihova koalicija snaga SMP-a, mudrost Narodne stranke i poštenje Srpske narodne stranke. Time su se razotkrili i pred građanima Crne Gore priznali da nema snage u Narodnoj stranci i da nema snage u Srpskoj narodnoj stranci, da nema poštenja u SMP-u i da nema poštenja u Narodnoj stranci i da nema mudrosti u SMP-u i da nema mudrosti u Srpskoj narodnoj stranci. Sami su to priznali. Narodna stranka, ta njihova koalicija je u suštini koalicija izanđalog SMP-a, nepoštene Narodne stranke i nemoćne Srpske narodne stranke. To je suština njihove koalicije. 22. aprila pobjeda je Crne Gore. Demokratska koalicija Milo Đukanović.